Basa Bali Wiki Podcast. Om Swastiastu. Semeton Basa Bali Wiki, rahajeng warsa anyar kalih tali likur. Ring studio mangkin sampun rawuh semeton titiang sirenike jreng. Dane mau pesengan nyoman adnya arimbawa. SSN niki. Tapi spesialnya dane sami anake spesialnya semeton nggih. Titiang spesial, taler semeton taler spesial kenten sakewenten yen wenten anak nelebin pekaryan konsen niki ring bidang ilmu seni utawi keterampilan sanes spesifik niki luar biasa nika. Nah, beli anom niki spesial duaning dane meloporin ngigel online ring desa. Ya, Om Swastiastu beli anom. Om Swastiastu, semeton Basa Bali Wiki, Punapi Gatra, dumugi becik rahayu sareng sami nggih. Nggih, matur suksema sampun rawuh ring studio atas awan Basa Bali Wiki. Nah, beli niki jaeng orte bedi. Nanging sedurungyane indayang perkenalkan diri dumun sareng semeton Basa Bali Wiki. Wastan titiang, inyoman anom adnya arimbawa, saking Banjarlango, Desa Darmasabo, Abian Semal Badung. Nah, pirang-pirang tiang beli niki penari nggih, penari kenten. Pun kenten taler ngelatih tari ring desa kenten. Punapi ceritane dados bidang beli tertarik sareng tarian kenten. Nggih patut sekali wau profesi tiang mangkin dados pergina lan ngajin ngigel. Dumun dawak tiang kari ring kelas 4 SD sampun belajar ngigel ring Sanggar Tari Larasati genahne ring Banjarbucu Darmasabo. Nanging dawak nika poleh aja bos manten santukan sanggarnyane sane tutup. Lantur titiang ten ngelaturang malih menika ring SD. Nah, ring SMP tiang nyarangin taler ekstra tari nanging nenten aktif dadosna sekedar manten. Malahan tiang behakehan ring tabuh ngantos poleh lomba gong kebiar anak-anak mewakili Abian Semal. Nah, lantas titiang melajah ring sugro almarhum Ide Bagus Aji Sangke. Nah, nika wau imang tamat nika ring SMP gitu. Nah, nika ring Ide tiang boleh melajah dasar-dasar egal Bali putra kenten. Nah, santukan Ide sampun lingsir dadosne dawuh nika tiang nenten akeh poleh pelajahan. Nah, akehne tiang poleh ring belen titiang. Santukan belen titiang dumunan melajah ring Ide kading tiang gitu. Nah, ring SMA tiang tan ngelantur malih santukan tiang SMA ne nika di SMK Negeri 1 Denpasar utawi STM. Nah, nika jadwalnya padat nika uling pagi jam 7 ngantos jam 4 sore wau pas nika. Nah, wenten petaken malih dados ten nglanjuten ring SMKI kenten. Nah, niki satwa kidek nggih dawuh nika profesi seni nika dianggap nenten pegaen utawi tumpuan hidup nika. Katahne seni nika identik neng ayah kenten. Nah, ring keluarga taler sampun meduwi wates nanggung sekolah wantah neget SMA. Nenten ketanggung ring kuliah nggih. Dadosne STM nika kepilih tiang ring jurusan elektro. Nah, tujuane apang aluh ngalih gawe kenten. Nah, patut ya sagadi nika kenten dau sedurung tiang tamat nika tiang sampun poleh pekaryan ring toko spare part elektronik ring Banjar kenten. Nah, tugas STM di tiang wantah ngerarah ekstra tabuh manten. Satukan enten wenten pelatih ekstra tari putra. Rasanya
ekstra tari niko khusus untuk putri manten gitu. Ring pertengahan sekolah SMA niko ring kelas 2 lakar ke kelas 2 niko tiang kenten lebih sering nonton niko tarian ring pura, ring Banjar utawi ring acara PKB. Nah drika tiang mulai kegeriningan kan dan kedaut kena dot ngigal kan wasa. Nah minap niko ciri-ciri niko nge salah jalur. Nah tamat ring SMA, ring STM niko tiang full niko makarya ring toko spare part di Banjar ngantos 6 bulan. Nah wusan niko tiang sampun wasane agak mat nge jenuh dan di pas jenuh niko wenten lowongan genten ring Wardi Budaya utawi ring art center dados teknisi. Genah pendaftaran niko ring kampus isi dan pasar utawi kampus asti niko. Nah pas tiang mendaftar riko kocap sampun tutup di bene. Nah pas tutup niko niko pas odalan niko ring di Pulau Dalam ring pemaksaan tiang. Nah kan ampun telat niki. Nah iseng tiang kenten nyingain brosur niko. Brosur untuk mendaftar ring kampus isi gitu. Sambil tiang nyemak brosur terus keliling-keliling niko. Nah melali jebos ring di kampus isi tiang kampusnya lubung kenten sejuk kenten akeh dentik-dentiknya. Tertaler yang tiang di brosur niko pendaftaran untuk masuk niko wantah saat wenten ayuto pitong seket tali. Nah ring niko pendaftarannya ring kentana semesteran niko wantah 500 tali dawag niko ring 2006 kan. Nah sekatu dot kena kenten napi sana akar masuk malih kuliah kenten. Wasan kan ampun niko 6 bulan. Nah di 6 bulan berikutnya niko tiang namunin bekal kan lakar masuk kan. Niki asli niki salah jalur rasanya. Nah emek sarang nanang tiang dan setuju dawag niko. Nah karena tiang sampun megai lanceng ada nak nanggung kuliah kan. Napi malih bidangna lian niko buene joh masak leng di kenten leng elektro lakar kuliah ben di seni malahan seni tari malih kan joh pun niko kan. Nah sana mendukung wantah belian titiang gitu. Nah tiang ampun rombangnya tetap masih bengkung gitu. Ring kena sih subuh aja kenten pikiran mana aja di joker ngalih biaya niki selanturnya. Nah ini tiang tetap ja bengkung kan ja ngorang ja ramonah pak tiangnya pasti kalada kan. Dan kenten astung karo di pas tiang kuliah niko tiang boleh beasiswa. Nah wadawag niko akeh wonten beasiswa ring isi kan. Tiang pas niko boleh beasiswa wastane beasiswa unggulan. Dadosnya tiang kuliah niko mau bayar dadosnya gitu. Nah uling sekat kuliah niko sampai katos mangkin niko tiang serius indik seni utamane seni tari kan. Nah niko satu kidek dari uling tiang Saking warsa napi sampun sanggar sane kelola beli niki mamargi. Sanggar sane tiang kelola niki sampun benten ring warsa duang tali dasa nge. Nah dawag niko tiang kari nyusun tugas akhir. Nah pas niko tiang boleh dana
uling program mahasiswa wirausaha mandiri gitu. Adosnya tiang ngajuang proposal dan boleh dana nike. Nah nike anggen tiang nyujuin sanggar genten. Sanggar kecil-kecilan. Nggih. Benar-benar kecil benar-benar cenik ya nike. Cuman 4 kali 5 meter nih kok. Genten nggih. Kecil benar-benar cenik. Genahna. Nah, ring warse duang tali 11 wau kedaftaran ring Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung yang tanggal 14 April. Nah, nika wau resmi sanggar nika berdiri genten. Napi mantan kegiatan-kegiatan ring sanggar? Nah, ini kegiatan ring sanggar nika wenten kudang kegiatan sekali latihan rutin dasar tari utawi pailah gitu, dasar-dasar igal. Nah, di samping nika wenten ngayah cetat kalau petoyan utawi sanerianan gitu. Wes nika wenten pentas seni lan acara khusus utawi event nika. Nah, sekali dumun boleh nyarengin Bali Mandara Mahalango lan Festival Seni Budaya Badung. Nah, niko mengundang-undang kegiatan ring sanggar genten. Indek prestasi niki tiang boleh ngewacen ring media pun genten talor mebalik tiang ring YouTube genten akeh anak-anak sanggar sane latih blin niki meduwe prestasi sane becik niki napi manten prestasi anak-anak sane latih beli ring sanggar. Nggih, beling warsa duang tali dasa nika alet-alet ring sanggar sampun aktif nyarengin pecetokan utawi lomba genten. Nah, sekadi ring kayu mas, legian, belego, puspem, tur sane lianan. Nah, hari kalau nika wenten kan je sane Poleh Jayanti gitu. Santukan akeh kegiatan lomba nika. Nah, nika sane praragan utawi perorangan gitu. Nah, yen ring sanggar wenten taler pecetokan antar sanggar niki. Taler masih nyarengin sekali lomba ring puspem kan. Wenten Poleh Jayanti 2, tari baris Bandana Manggalo Yuda kan. Lan Jayanti 3, tari Legong Kuntul. Nah, nika warsa duang tali 15 kan. Nah, ring warsa duang tali 16, Poleh Jayanti 1, tari Sekaribing. Nah, nika pecetokan ring puspem nggih. Nah, mungkin ring legian kan. Empang telu nyarengin lomba ring legian warsa duang tali 17, duang tali Lokudes lan duang tali 19 kan. Ring warsa duang tali 17 nika Poleh Jayanti 3, tari Sekar Jepun. Nah, nika piala bergilir Bupati Badung nika. Nah, ring duang tali Lokudes sanggar Poleh Jayanti 1, tari Sekar Jepun. Nah, nika sanggarnya boleh makte piala sane ageng nika ne gede ke sanggar kan tiban. Nah, wau ring duang tali 19 langsung turun iki. Harapan 1 dadosna. Ya nika yang di lomba utawi pecetokan ring legian gitu. Nah, ring dewarsa duang tali 17 alet-alet ring sanggar nyarengin Bali Mandara Mahalango. Antuk drama tari inovatif sane Mamurdo Sandia Kalaning Aban nika satu indek di Tegal nggak dia wonten di Desa Dadaban gitu. Nah, ring duang tali 19 alet boleh nyarengin acara pembukaan Festival Seni Budaya Badung atau sesolahan dolanan. Nah, nika mengundang prestasi anak-anak alet ring sanggar. Pengalaman sane pinih berkesan niki selami nelebin
keperaginan kenten. Napi bahasa Bali keperaginan. Napi bling ya. Ini pengalaman sana yang berkesan paling inget yang ini ke pasti yang boleh berpartisipasi lawatan budaya ring India. Undangan uli sekolah Bakti Vedanta Institut Warsa Duang Tali 16. Ini ke pertama tiang igel ring Duro Negara lan pengalaman pertama taler numpang pesawat terbang. Nah niki tumben mau kebar jak lewat joh di tiang igel sarang timpale ke ngigel sendra tari lan tari kreasi nih ke tiang dari ke dasawai uleng maro neket ngantos lakar mulih cek cara artis kejar tayang nih ngigel kan gayanya gitu keliling uli New Delhi nih ke Brindawan gitu itu di itu tongosnya ya agak baneh nih ke di tiang mau bahasa India sing bisa bahasa Inggris gede nah agak ngajak pengartos nih gitu. Nah disebut pentas atau ngigal niko biasanya wenten wawancara. Nah dari ke tiang waungah kadang anak Dura Negara niko demen teken tari Bali gitu. Mengenap san petakonnya di bahasa Inggris niko. Nah terus papahan igal artian igalnya jen lansan elenan akeh pokoknya gitu. Nah, ulin niko tiang dot melajah teori di igal-igal Bali, pangsing igal negen teori ini pangtawang ya masih gitu. Nah, dimulai wenten pengalaman agak serem gede gitu. Pas sebuah di dhuwur, nah di kapal terbang niki, yang kengken kaden, cara nak ngeleden ambun, jak mesrot kapalnya turun, liu penumpangnya jerit-jerit, nah asalnya jak bekejang betara bakat sambat nih pasti dua nih. Nah timpalnya di samping aja nyidang ya geris-geris sirap kan. Lantas kado ngantikan di Bali jak sing bani sirap. Ani ko jane paling ingat ya. Nah, wenten demen kan wenten ten manut ring angen kenten ten manut ring ambek kenten. Nah, istilahnya pengalaman pahit wenten ten selami menekuni dunia tari niki. Ini pengalaman nenten becek utawi pahit niko dan ya sangat sana niko. Aneh paling ten demen tiang niko biasanya kadwanga kan. Kadwanga dengan penari, penabuh, ada seko. Biasanya ya tenja kenten tenja banget sana gitu. Minat kayaknya Leonan demen kenten. Adasnya pengalaman sana dan becik niko ya sana mengkem niko. Ya dinikmati mantan proses. Nah, mungkin nak masan pandemi bling niki kawatesin sami alit-alit teh sami ten kelugra yang medal saking umah jeru gerio suang-suang kenten napi beli ngelaksanayang kegiatan ring sanggar makin ring masan pandemi niki. Ring masa pandemi niki ini kegiatan ring sanggar nike wenten watesan nike dikala latihan secara offline nike wasana matene tatap muka nike paling liu nike 8 diri peserta taler menerapkan nike protokol kesehatan gitu cuci tangan pakai masker nanging yang pun latihan tan ya masker pangten sesek nih kan. Nah, sanetan nyarangin kegiatan offline nih artinya tan rawuh kesanggar dada sarang latihan online kan tan ring video belajar tari khusus sanggar sangkara gitu. Nah, video hasil melajah dan niko li Juma kirim lewat email sanggar wau kutrekse. Nah, niko kegiatan utawi latihan ngigal niko ring sanggar ring masa pandemi niki gitu. Dadosnya maimbuh malih gede indek kegiatan online kan ajah uli video kan. Tiang dibi nonton channel YouTube bling ya. Ini kan api aja adan channelnya.
Inggih patut nika oleh sekat pandemi niki titiang liunan ngai video melajah ngigel. Wastan channelnya punika Sankara Art. Nah, tulisannya SANKHA kutip siki RA Art kenten. Nah, ring channel punika wenten video melajah dasar tari putra, dasar tari putri, ya sekali punapi carane ngagem, carane miles kenten. Nah, nika wenten. Nah, taler juga wenten video pailah. Nah, pailah condong, baris, legong, papang sabo, gabor, sekar jepun, gadung kasturi, legong trisakti. Kami wasaini lianan gitu. Nah, akeh ya nika dumun sampun saking 2018 nika sampun modul channel nanging enten keremang kan. Nah, di sekat pandemi niki bau rutin nika ngarianan video kan. Dadosne nggih semeton bahasa Bali Wiki ngiring simpang ring channel Sanggar nggih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Standar nih kok nggih. Nggih yang penting simpang dumun cingak-cingak video sana cocok. Nah, titiang sampun pah-pah dados playlist nih kok ya. Ya diasten ya kari amatiran wastana gitu. Ngiring simpang deh kok. Angin melajah tari udah jumah kenten. Punapi caranya beli mangkin ngigel online. Niki menarik bisa niki. Nggih hindek ngigel online nika lamun tiang mangkin tenja langsung ngigel nggih. Nah, tiang lebih mengarahkan ada lihat sana nyarengin lomba tari online nika. Nah, nika dadasnya wenten proses latihan, rekaman, editing nika. Nah, hasil nika lantas kekirim ke prawartaka lomba utawi panitia lomba genten. Video nika lantas keturekse lan hasilnya kesobihan ring media sosial penyelenggara lomba genten. Ya nenek titiang ngigel nika wantah kadadosang video belajar tari. Sana keunggahan ring sosmed YouTube, Sanggar ke Facebook page utawi Instagram. Sana ke bang alit-alit sana jagi melajah uli jumah kenten. Jelas ya niko kenten joh wastana kenten rasanya uli ngigelnya langsung cingakin teken rekaman kenten. Nah, nanging mungkin ya niko sane presido ya niko dumun kenten. Sirau ning penyang pungkur sampun becek kenten keadaan COVID dan niki sampun becek keadaan COVID niki mak wau kenten malih wawanen malih kenten. Oh nggih dibi kocap wenten kegiatan ngigel online ring Balai Banjar nggih. Nggih patut. Nika pun kawan pisan titiang nenten bersih yang rauh ring Balai Banjar duaning tiang wenten karyo kenten. Tiang ngaben nih kedawag niko tukak yang titiang. Indahnya mungkin latarang ini prosesnya pun api nih beli ngigel online ring Balai Banjar nih ke. Asalnya niki patut keweningin oleh semeton sareng sami. Inggih niki wantah program utawi acara rutin Sanggar Sankara nggih saya bilang warse kan. Nah, pas pandemi niki enten dados mereramen. Nah, solusine wantah skadi online utawi virtual enten. Acara niki titiang kepah dados petang rahino. Pangtan rame niki. Nah, sambutan saking anggota DPR, Kadis, Ketua Listibia, dan lain mewah sanelianan nika kerekam dados siki. Nah, cara lelet ngigel nika kerekam sane magenah ring Balai Banjar Taman Dharma Sabo sane dados nyingaken wantah reramanipun gitu. Tur live niki ring media sosial ring Instagram Sanggar gitu. Nah, hasil rekaman nika lantas keunggahan ring YouTube Sanggar. Acara niki mesep sarang acara-acara sanedumun
sane lian wantah dinane sane liunan pangtan rame niko. Tur alat sane kaangan ngerekam niko agak akehan gede. Nah dumugi je kenten meresidang becek kondisi pang preside sekali dumun kenten. Igal-igalan sane paling suka pelajen beli napi. Yen beli makin ngelatih anak-anak niko igal-igalan napi sane paling suka kepelajain kenten. Sane paling kewah naptiang niko tari putri. Nah sekali tari legong niki tari klasik. Santukan niki awak tiang nak kekeh jungkeh niki. Jek tanya pangus niko. Nah Malisiki niko tari utawi sesolahan sana matembang. Nah lahan megambel sekali kebiat rompong, pengarjan, palawakyo. Nah niko agak kewah. Niko satukan dasar titiang ya sane kirang niko. Nah ini pepelajaran tari sana suka kebang alet ring alet-alet niko. Ini niko tergantung ring peragan alet-alet malih kenten. Wenten sane enggal ngeresep, wentane maklo kada. Nanging sane paling kewah niko biasanya dasar tari kenten. Karena kenten tapi biasanya enggak bosenan, tapi biasanya enggak ngemedin kenten. Nah, yen sampun menduwe dasar tari, nah niko ngelantur ja niko nenten ja mewah sana yang nututnya niko. Yen sampun sekali niat niko. Sampun niat melajah ya cepetan ja mewah kayak niko. Sane mangkin ring pandemi puniki wenten ke kegiatan ane lianan. Kegiatan sane lianan sane kemargian mungkin. Yen kegan tiang dumun niko liunan ngajin ekstra tari ring sekolah-sekolah ya. Nah mungkin karena pandemi niki tiang akehan melajah indek ngai video kan. Najangi galan dokumentasi. Nah mungkin ilmu saking STM niko manggen gitu. Dan 100% salah jalur kayak niki. Manggen niko pepelajaran ring STM mungkin bagian audio dan video niki. Nah niko mungkin fokus tiang nggih. Yang menurut beli niki pribadi nggih. Napi pentingnya melajahi nigal-nigalan kenten. Ngigal niko penting menurut tiang niko nggih pertama niko tujuannya melestarikan seni budaya utamanya budaya Bali niko enten iraga nglestariang sira malih enten. Nggih kaping kalih niko kegiatan ngigal niko menyehatkan. Nah, satukan mirip sarang olahraga sekali yoga enten kena wenten olah pernapasan niko. Di samping apang seimbang niko otak kanan lan kebot nah niko. Nah, kaping 3 niko olah rasa. Nah, niki sane penting niko. Ring igal-igalan wenten wiraga, wirama, wirase. Nah, punapi ja antuk apang selaras nganggen pengerasa. Rangsang igal, ngerasang gending. Kegiatan ngigal niko wantah silih sinunggil kegiatan sane positif. Angin wastanyane napi wastane kok mengupdate diri. Nah, genah berekspresi. Biasane niki nggih. Alet-alet sane demen ngigal niko nenten je baneh-baneh soalnya gitu. Solahne maksudnya. Santukan subuh ngelah tongos angin berekspresi dan malih napi wastane caper napi istilahna niko. Nah, niko minat yang ngigal niko becik gitu. Genten nggih. Niki kaping untat niki beli napi pebesan majeng ring alit-alite generasi muda Baline sane pacang melajah ngigal. Mangdo ipun semangat sareng sami kenten. Inggih pebesan tiang majang ring alit-alit sane jagi melajah ngigal terus nggih sampunang le napi malih sane merasa sampun kelih lakar melajah ngigal sampai malih ling dasar niko sampunang le nggih. Nah di subane melajah niko sampunang nagih pangenggal bisa
bisa egal kene, bisa egal keto. Tetep nika uleng dasar tetep men nggih. Dan tetep melatih sabilang wai. Nah, niki nih penting niki. Ya diasten a menit, 2 menit. Sane penting nika tetep menjemak kebisaannya. Karena niki skill utawi kebisaan harus tetap sangih apang tajep apang duweg enten. Nah, sira malih saneng lestariang budaya lan seni yen tan iraga. Ya diastun ten dadas pragina akan sane penting nika uning ring budaya yang sampun poleh melajah, uning sampun prosesnya. Iraga bisa majang seni iraga genten nggih. Nggih amun nika mabesan tiang. Nggih matur suksema beli anom. Mogi-mogi aktivitas beli pun kenten sanggar beli, usaha beli ngelestarian kebudayaan Bali, utamanya nering jagat igel-igelan puniki setata nincap, terus setata sukses, kenten nggih. Matur suksema sampun rawuh ring studio Atas Awan Basa Bali Wiki Podcast. Mogi-mogi presiden bertemu malih ring kalasan lianan. Hingga semeton Basa Bali Wiki. Kenten publik baganti tiang sareng beliano mungkin. Yaning semeton jagi melajah ngigel online dados lunga ring channel dane. Yaning semeton mungkin wenten galah lunga ring sanggar dados rarisang nggih. Sinap titiang mangke nantu para masanti, Om Santi 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 Om.